When the first offense occurs and you decide to be mute about it, bear in mind that the second one is looming. Lesigameko samphatha kabi isicelo ngoba bekabona sekanababe lomusha. Wadideka kakhulu, weva ngathi ngabe bekuliphupho. Bekuwekucala mahlobo ambeka sandla. Kwaphinze kwabuya nalamagama laweva akhulunywa nguJuluka babe lomncane wakhe lelalanga abafuna kumupha ilift. Kwaba indvo lecala ukuthi niketa amandla lekuthi mahlobo angaphathi kahle isicelo naJudy. Mamsonto wathi uzama ukukhuluma namahlobo ngendzaba yokungaphathi kahle labantwana. Wahlangana nenkunzi embama. Ngubani indvodza la endlini? Ngiyalibeka mfatinzini. Uyangathi kahle wena. Asho ngekutfukuthela mahlobo. Kube buhlungu isicelo longeke akhone kuvikela make wakhe. Afonele Musa amchazele isimo lebekaphila kuso nebunzima labukene nabo. He abused them emotionally, then it escalated to physical one. The moment we keep quiet about any kind of abuse, we indirectly encouraging the perpetrator to continue. First time tackle in such situation is more important. Aqale kungasahlali kakhulu lakhaya Judy, sekatfolakala kakhulu kaSibongile. Kungani makwakho angaye emaphoyiseni njengoba nawo ngathi niyahlushwa? Kubuta Sibongile bacoca naJudy. Hayi unekusawa make, futhi uthi uzama kuvikela thina ngoba ubukeka ayingoti. Aphendvule Judy. Kodwa ale Sibongile angavumelani nokuthula kwaSonto. Phela lesimo sesidzinga bemthetho kube khona timpawu latatiwo Sibongile kuJudy acedze ambude. Wena Judy ugcine nini kuya emalangeni? Athi Judy akade ngoba akabekisi. Letindvo letendako noma ngithi letendeka kuwo timpawu tekumitha, kusho Sibongile. Kodwa angavumi Judy, athi Sibongile indvo lengcono kuyohlola nembala imiphumela isho ukuthi ubambile. Nkosi yami. Ibe inkulu inhloko manje idvume angade ukuthi athatheni ahlanganise nani nekuthi utayicala njani kumake wakhe. Angisasho kuZwane. Afonele Zwane amtshele ukuthi ucela kumbona kuyaphuthuma. Afike Zwane sekuhalela. Amtshele Judy ukuthi ukhulelwe. Uthini? Yeyi wena. Unesiqiniseko ukuthi ngimi? Kungani bongadivikela? Imijovo iminingi nakangaka? Kusho Zwane. Athi Judy angacala azame ukupheka ngoba ulala naye kuphela. Yehla lamotini yami futhi. Nje angingenelani nalomsangano lokhulumako. Ungasaphinza ungifonele. Kusho Zwane acedze advumise imoto ahamba. Sicelo wabuta babemncane Juluka ukuthi lesikhathi athi mahlobo akasikahle bekasho mayelana naloku lesebabukene nawe ekhaya kubo na. Wavuma Juluka wabuye wathi kona weva ngandlebenye ukuthi bekamhlupha mkakhe losekandlulile. Kodwa khulileka, ngitoya ngakhuluma naye mina, kusho Juluka. Nembala aye ngelishwa angamtholi ngalelo langa. Kuthi ngalelinye ilanga bathlalene abonakale Judy ukuthi ngathi akekho kahle emoyeni. Akubone lokho makwakhe ambude, kodwa athi uSharp just ukhumbule babe wakhe. Tihambe tinsuku lubonakala lushintsho emtimbeni wakhe. Ambide futhi makwakhe amhlalise phansi. Judy, kwende njani ngoba naku ubukeka ukhulelwe? Ambude kodwa aphike. Judy athi makwakhe athi ungadlali ngami ngimdzala phela futhi makunjalo abahambe bayothenga ipregnant test. Tehle tinyembeti kuJudy. Make ngiyaxolisa, ngicela ungixolele, asho ngesibibithwane lesikhulu Judy. Nkosi yami, sitawuba yini sihlupheka nje? Judy, kukangaki ngikukhuda ungafuni kulalela. Manje uthi sende njani ubona simo siso. Ngibani lokwende njeni? Tinyembeti tisemnyango uMamsonto. Ngixolele make, ngulomunye babeliphoyisa wakaZwane. Lokhu buhlungu ukuthi unemfati akasangikhulumisi futhi uthi ngingasasonzeli nakuye. Achubeke njalo ngekukhala. Wawenda monakalo Judy. Uyabona manje umvuzo wokungalaleli. Kwaba lithuba kumahlobo lokucosha Judy. Kungako ngicinisa sandla buka nyalo kunjani?
lokungcono akaye ayohlala nalo anti wakhe lomfukamelako amfundzise inkohlakalo kuze atovuleka la sikopho sakhe, kusho Mahlobo. Kwaba buhlungu ngalokweqile kuMamSonto. Yebo umntwana umoshile kodwa yena bekangeke amcoshe. Kwadzingeka ukuthi Judy angasayi nasesikoleni ngoba nako sewukhulelwe. Kwaba kulahleka kweminyaka lemibili kuye lokho ngoba na the following way she was supposed to stay at home and raise her kid as they wouldn't afford a nanny. Now there's a fourth mouth added in this family. That means tindleko nato setikhulile naMahlobo akancedze ngalutho. Ayive indzaba yokuxoshwa kwaJudy Juluka ashone khona kuMamSonto. Ngenhlanhla abatfoli bobathathu abingelele kodwa Mahlobo angavumi. We mnumzane, usithatha isibindi sokuxosha lo mntwana ekhaya kubo? Abude Juluka. Ungalingi ungitayele Juluka. Ngeke usuke le utongidzelela la. Nahluleka ukukhulisa labantwana ngendlela. Buka nyana, kusho Mahlobo. Welele, unesibinzi Mahlobo. Kukakho la noma nje ufukamele. Liyeta lakho wena. Ngiyakutshela ungacabanga ukuthi ngiyakusaba. Le ayikapheli. Wekele kuhlukumeza lo mndeni. Ungive kahle Mahlobo. Uchubeka Juluka aphume ngokuncapha Mahlobo athi kuSonto akasale utambona kusasa. Athi Juluka angaphinza abahlobo akambophise Sonto. Manje ngiboleke phela 50 rand ngifuna ukuthola amabili nyana. Kusho Juluka sekathi hlekisa. Uyahlola. Kambe nguwe kuphendula MamSonto acethe aphume ahambe Juluka. Sibongile wamamukela Judy wahlala naye. Sicelo wadvonsa nzima namake wakhe baphila impilo ledzabukisayo. Ngala uyekeliswe nekuya esontweni make wakhe. Nekuthi ayobeka emaphoyiseni akakhoni uyesaba ngesizathu sekuthi uvikela abantu bakhe. Sometimes you say you protecting what you love only to find ukuthi we not. Instead, sivumela ukuthi kucinzetelwe kuchubeke ngoba kugcine kumoshakele kakhulu kube nemonakalo longeke usalungiseka physically and emotionally. Wathi makabuya MamSonto watfola kukhala libhungane endlini. Sicelo akekho. Wacabanga ukuthi usaye ekudlaleni. Nako sikhathi sihamba. Nix umuntu kuvela. Wacakwa ukuthi timpahla takhe tikhona tonke. Makathi wahlangana nencwadi etafeni wayifunza. Mom, I'm sorry for leaving without alerting you. You know, you were going to stop me. I have dreams too. I also wish and want a better life. But as I see it now, we're going... As I see it now. I also wish and want a better life. But as I see it, was not going to be facile under the wrath of Mahlobo. I promise I'll be back to save you from everything, and I will call you often. I love you, Mom. Ucedze seyithamba incwadi. Wakhala kabuhlungu kubona umndeni wakhe uchekeka uwa kabuhlungu ngekushesha. Wathi makafika Mahlobo bathetha kakhulu noMamSonto. Bafika nabakamdluli kanye naJudy ngoba MamSonto bese kamthinzile ngelicingo. Wamthela ngetinyembeti makafika. Mabafika wabakhomba lencwadi lebhalwe ngicelo wevakala Juluka athi, ngasho ukuthi batakuhlula labantwana uwedwa. Buka nyana, ulandze emgulukudu wafaka la endlini ukuthi uhlukubede abantwana bemnakethu. Asho Juluka ngekuthetha. Bala amagama akho wena. Labantwana nahluleka bakhulisa nini. Nebeni batotosa buka nje nyalo lomunye umithi lomunye ubalekile. Lomunye ugane indvodza yebantu. Stop it. Just stop it. My child is missing and you are busy here fighting instead of coming with a solution. Sis man, nibadzala mahalo yati. Kusho MamSonto tinyembeti tihlengetela. Athi Judy kuMahlobo, yini lengcono lebekayenda yena ngoba naye sikhohlakali sendvodza. Kungasi kudzala nje bekafuna umgagadlela. Akwate kakhulu Mahlobo athi usafuna ukukhuluma kanzi anti lomkhulu umeceleni naye ayidedele imbamba. Ungumdlwengulu wena konke lokhu ngenxa yakho. Uyathi nawe naSonto buboneni kulomuntu nawe, kusho anti lomkhulu. Sicelo uhambile ngenxa yembatho yakho. Uyathi bekakukhonzile uyamfana kanzi uyidoti nje sikhohlakala. Athi bambe isihlathi Mahlobo anyanyile aphume ahambe. Athi Juluka, hamba vele noma kungenjalo utakuphinza sisi.
basale babonisana ukuthi bende njani ngoba simo sesingalendlela. Bavumelana ngokuya emaphoyiseni nembala bashone khona bonke bobahlanu. Bafike bayibeke indzaba bakhiphe nencwadi kodwa amaphoyisa athi ngemthetho ubika kulahleka kwemuntu emva kwetinsuku letimbili 48 hours. Futhi kuloko akabonakali njengemuntu lonyamalelo ngoba naku uyachaza ukuthi utawubuya futhi utabafonela. Advumale mamsonto kepha kude lokunye lebe bangabuye bakwende sengiko kulinza aze afone isicelo noma ke ancume kubuya ekhaya. Lukhale lucingo lwaJude njengoba sebahamba ayiphendvula atfola ukuthi ngileli phoyisa lelimithizile mnumzane Zwane. Ufuna kubuta ukuthi bebatokwendani emaphoyiseni. Welele kusho kona ukuthi ubabonile watifihla. Wathi Jude akumdoko logayelwe yena loyo ngoba wathi angasamfoneli futhi akasafuni ukukhuluma naye. Athi Zwane ucela kumbona ngensimbi yesiphohlongo makashayisa emsebentini. Batokhuluma leli dzaba ngendlela lehlutile. Kahlehle ushisa kwathi ukuthi bebafunani emaphoyiseni. Avume Jude amtshele ukuthi sewuhlala ka-Aunty Sibongile. Wathi Zwane utawufika khona. Nembala afike Zwane kanzi bese kafonile. Avele aphume Jude agibele emotweni. Abute ukuthi kwentekani. Jude wamtshela ngekunyamalala kwemnakabo. Wadvonsa umoya Zwane. Manje kutoyenteka njani ngalomthwalo nonawo ngoba wathi kahle ukuthi nginemuti futhi kuvela kwalendzaba kungamosha lokuningi kusho Zwane. Oh, so mina kimi akumoshi lutho ngoba ngisilima sakho ne, kuphendvula Jude. No, listen. I think okay bo, I think abortion can save both of us and you can also go back to school and continue with your life. Just think about it. Kusho Zwane ngemahloni nyana. What? Oh, you selfish and evil. Uticabangela wena wedwa ne. You know what? Ngeke ukubone lokho. Kahlehle lo mntwana lo utamondla kahle or else kiss your career goodbye and so-called family. Asho avula umnyango awuvale ngemandla asale atibamba inhloko Zwane ancaphe ayedwa. Kumshubele lo mfo welele. Damn it, this girl is mad straight. Shit, ngatifaka enkingeni. Acabange Zwane acethe ahambe. Wona monakalo sowentekile kude lenye indlela. Afike Jude abonakala ukuthi umuncu Sibongile ambude ukuthi kwende njani. Cethe amtshele konke lokukhulunywa ngizwane. Udzakiwe loyo. Amsho ubhema lawo madokhethe etigebengu ngeke akubone lokho. Utasathi kahle thina siba kamdluli thina sibhenywa. Kusho Sibongile achubeke futhi. Kodwa nawo Jude ayikhona man. Umoshe lokusasa lakho nombuka nyalo lo muntu soyakuphika. Ay awukahle aunty ngithi ngiphumule make nyalo nguwe awume ngeshumayelo. Ahamba aconze egumbini lakhe lokulala. The cries of lonely kids at night when no one on sight, facing fear and fights fearing the night. They see only shadows of building heights. Who can they shout? No one. Eating or sleeping is a battle. Impilo ayikho mnanzi. Washiya timpahla wahamba naloku bekakugcokile. Taxi to taxi anganayo nemali anganalutho. Uhlukunyeta kwakhe nemtali wakhe abukile ngiko lokumxoshile. Kube bekuya ngaye mahlobo ngabe wafa katseni asacala kubahlukubeka. Wafike eJozi alambile angadi nekuthi mabombo utawabhekisa. Ulahlekile futhi sekuhalele. Kuphithitela abantu nje bayalena le labanye batinakele kwabo. Ofisa ngathi bangabona tinhlungu la kudo, ulamba nekulahleka, nekungadi ukuthi utawulala. Kodwa ebantwini lokho akufiki abathi lutho ngaphandle kwetawo tindzaba. Ehle enyuke netitalati agwabulane nemidustbin afuna lo langakuyisa etfunjini. Wayetfola likhona tsite wabhaca khona. Akufani bekufudumalanyana kuleyo ndzawo. Into yokuthi nje akayitayile noma simo ekhaya sibhetha kodwa bekalala endlini. Wahlala agoce tinyawo wafaka inhloko emkhathini. Tinyembe titehla kusicelo. Babe, ngabe uyangibona na? Nkulunkulu wami, ngabe wangidalela lempilo na? Kungani uvumele make wami ahlupheke ngale yandlela? Kuthe kusenjalo weva abanjwa yinto wathi makaphakamisa inhloko
watfola kume labanye bafana lababili bambuta ukuthi ufunani endlini yabo. Wacakeka Sicelo ngoba akaboni indlu yena. Wasukuma athi usachaza bamsesha batfola ifoni lenayo bese icishile neliwashi lebekalifakile esandleni. Bamthathela ngisho nawo amateki lebekawagcokile. Bathi akasuke endzaweni yabo bamphusha ngesihluku bathi akahambe la. Kwathi Malisa solo angadi ukuthi utoyenda njani kulesimo lesi futhi endzaweni langayadi. Kwaba ngeke ukuthi utawuzula imigcomo yedodi acelane nemali. Ebusuku azule indzawo yokufihla inhloko. Kwaba simo lesibhlungu kulomfo kakhulu kepha watayela naye ukuthi atimele kuleli hlathi lebumnyama. Mahlobo afike acolise kusonto ngemaphutsa lawendile. Wathi utawuzama naye ekutfungatheni Sicelo. Angasati ukuthi mamsonto uyamuva noma cha ngoba akazange aphendvule. Ukhathatekile kakhulu emoyeni ngendzaba yabantwana bakhe. Uyehla nasemtimbeni ngala kuhlushwa nanguwe lo Mahlobo. Uyangiva naso watfula kangaka usho Mahlobo. Yini lengayisho ha? Ngitsini Mahlobo? Bantwana bami abekho la ekhaya bonke. Indvo lendawo nje wena kungihlukubeta Mahlobo. Asho ngekukhathateka lokukhulu tinyembeti tigcwele buso. Athi Mahlobo kungako ngicolisa futhi ngifuna ukusida. Kusenjalo angene Judy abingelele. Agone make wakhe cece ahlale phansi. Abuta uthi solo Sicelo akakafoni na. Athi make wakhe lutho uhlala abuke ifoni ngelithemba lekuthi utawufona Sicelo. Uyabona nokuthi naye Judy uphatheke kabi ngalendzaba. Athi Judy kuMahlobo njengoba wena nguwe mdali wako konke lokhu utimisele ngokwenta njani. Athi yena utawuzama naye ukutfungatha. Oh Nkulunkulu wami, kumbe unjani mntwanami la khona ngoba naku sekuphele amaviki lamabili solo akafoni. Asathi nokuthi sitawucalaphi. Angathi ukuthi ulalaphi udleni. Mdali ngiyacela umvikele. Asho ngekuphimisela mamsonto. Sicelo wazama kuncenga impilo noma kunzima. Wabona labanye bafana naye bacondzisa timoto uma tipaka baphinze batigade ceze babanike imali noma kudla. Wabona naye kulitfuba lokuthi azame. Wajikela kulesinye setitaladi taseJozi wema khona. Kusenjalo yavela imoto ifuna kupaka. Wayibita ngetimpawu takhona. Kusenjalo kwavela lomunye mfana wambuta athi wendani esitaladini sakhe. Waphendula Sicelo wathi ugade leya moto. Wamsonzelela loya mfana. Wathi kanzi uyathelela. Aloku ahlehla Sicelo wagileka wawo phansi ngiloku amkhahlela loya mfana. Kwavela labanye lababili bathi cha akamyekele ngathi akakadayeli njalo sewuphuma nengadi Sicelo. Lomunye wabo ambambe amsukumise ceze athi no man. Wena akusuwe lo mjida lebekalele endzaweni yethu kuma last nyana. Atfule Sicelo ngoba naye akasakhumbuli kahle. Spicho lentwana le ibukeka kahle ngiyo sayitfola ikhala uyakhumbula. Kusho lomunye walabafana lebamlamulele. Avume Spicho athi vele ngiyo lentwana. Athi Spicho kuSicelo wena vele udayele ungena emtini yebantu ne. Acolise Sicelo acale kukhala. Abatshele sizathu lesibange afike la Jobek nekuthi usemusha lempilo akayati kahle. Avakale lomunye walabafana lokunguTimen athi sibhlungu story saSicelo. No Timen, sonke la sibeke dizathu letingafani. Lentwana kumele itibone icine futhi ingatodlalela emtini yebantu. Kusho Spicho. Achubeke abuke Sicelo athi yekela nokutefa akusiko kini la. Akusike inkomazi la ubiya khona la. Ngwebani eligama futhi. Abatshele ukuthi nguye Sicelo uze uyahawulisa awunkosi yami shem. Bamtshele ukuthi acaphele bacedze bahambe. Bangakafika indzawo bagucuka. Spicho amemede ambide asonzele naye Sicelo bathi asambe. Uhamba nje uyachuda ngoba ulimele edolweni. Bahambe bayohasela naye bathi bayamfundzisa ngoba ulibele. Bahlebe bobabili Timen na Spicho athi Timen kungani ambitile lo mfo ngoba nyalo kumele sebadle naye ngala indzawo yokulala seyitoba incane. Kodwa Spicho athi relax lentwana sidoba amaboss akhe
sitayikelemisa bese iyaphanda iletha imali nekudla noma yini la kubo. Amoyitele T-Man athi ya ungusongqondongqondo mfana. Ngekuhamba kwesikhathi ajwayele isicelo lempilo. BoSpitcho naT-Man bamfunele isitaladi la tosebentela kuso. Nakhona basuse lomunye wemfana ngenkani. Bayatiwa Spitcho naT-Man lijozi lonke kubo Marshall Street, bo Bree Street, bo Rossik nabo North Commissioner, bo Plain nabo GP naletinye futhi bayasatshwa futhi bayahlonishwa ngulabanye bafana. Bamthathela lo mfana loyo lonke lebekanako bafaka isicelo kuleyo ndzawo. Bathi bona abamaboss laba lababili. Asebente isicelo angahlushwa ngumuntu ngoba umdzibi munye nalabo lababili. Njalo makasebentile imali ayinike kuSpitcho. Bafike kuSpitcho naT-Man kusicelo vele bese kukuntsambama bamthole adla bese kalambile lo mfo. Ambude T-Man ukuthi umthetho wokudla bangekho noma kusebenzisa imali yabo ukuthatha. Enhleko uyasijwayela wena sana. Ukuphatha kahle kwethu wena ubona ngathi sesiyalingana. Uyatselela wena sikwendela konke wena bese wendani uze udle ibheka futhi ilethe lana leyo bheka leyo. Kusho T-Man ayithatha ngenkani. Akhangete Spitcho acondzise kusicelo. Sewuyathi isicelo ukuthi leso sandla sisho ukuthini. Ayikhiphe imali amnikete. Abonakale amoyitela Spitcho avakale athi namuhla bayodla kamnanzi futhi uma sicelo angaphusha ngalendlela kude umuntu latamthinza futhi utophila kahle. Wasonzela T-Man entatandla ngathi uyatigeza ajabulele imali lengendi la ibonaka. Basuka bahamba. Abude sicelo ukuthi iphi ifoni yakhe ngoba wathembisa make wakhe ukuthi utamthinza. Sholi ukhathatekile kakhulu la khona. Yabona ntwana, in our world God just doesn't exist. Silola kuphila la. Uyekele kutefa khohlwa tinto lotibona lotibalekele lothi ubuya khona. La ntwana is a jungle where a dog eat dog. Khohlwa amafoni ungadosinyanyisa futhi ucede nenjabulo yethu. Wena focus man. Kusho Spitcho. Bathi bangene kulesinye isitolo sekudla babajikise bathi abafuni maphara lapha. Baye kulesinye bathenge ukudla lokumnanzi bahambe bayodla bacede bacoce balale.